Politics le Thu Thar Thlirna episode samret parukna kan lo lom le veka chu tuntum kan thlir ho masakbar tur chu Ukraine President Volodymyr Zelensky chon Russia le Ukraine in do chin felnan rampani inkara anei tu bik lo ram bial siam apom lo thu asoya hemi chungchang asoina chan chu Europe ram hruaituten Russia le Ukraine in remna aum theina na rampani inkara kilometer som li bial chung chu anei tu bik lo ram bial pon ni se ti rotna anei wanga nia helai ram bial hum chung hi khoi ram ve ve po inkal po thailo tura dan cha ni se anti ani hei hi asap tong chon buffer zone antia Ukraine President Volodymyr Zelensky hian buffer zone siam hi arem ti lo thu le ado dal thu asoi chuakani Zelensky chon chu tiang ram bial chu a ran pa siam ngai lovin tuna hian Russia le Ukraine in rinalai vela hian aum sa to renga achan po teng emo lai pui mang po in ral sai ngam lo na mun ania achan chu teng le lai pui te po han in ral sai don masela don manga in bomna athleng renga tunlai in do na chu manlai in do angkha ani to lawa don bom hangtea in do thina ni wangin in kalpongam lo na mun hi aum to sa renga tunlai in do na modern warfare an ti hi hrathiam tan chon buffer zone anti aram nei tu big lo na neutral ram siam kha angai ran pat lem lowe atiani Zelensky chon rampani te chu ram ria teng le lai pi mangin nai tak taka anin be ngam lowa achan po kilometer somvela lavela anin ral sai ngam cho awangin drone te man thinania etiang drone te nan ron kap mayang ti hlawma wangin nai taka khoi ram ve ve ma hi anin pan ngam chong lowa chu wangin ram nei tu big lo na hi a ran pa siam atul lem lo atiani Russia chuan min hlat andu chon tu na Ukraine ram anon chu me ka tang hian in suan chuak se athamayang tin Zelensky chon asoyani France le German ram pahni te na Council of Minister in Stockholm voisom ni pangana France ram khopui tolu na August ni somni pakozir top nia anneya khan French President Emmanuel Macron chon Putin chon in do ti top na tura malak na mumal anei lo awangin na zokin Russia chu nord antum don ni na soya tin Germany ram hruaitu an Chancellor Friedrich Merz point Putin chon Zelensky nena mai chan in biak na nei chu adu lem lo ni na lang atipoka hemia wanghian Russia le Ukraine in do chu thlatam takala o arin thu asoi pokani France le Germany te chon Ukraine tan van sang lama ven him na thona tur pek bel an rem ti thu an soi choka tin Denmark khopui Copenhagen apo August ni somni pariat le ni somni poko chungin European Union Defense Minister ten thut khom an nei boka chuta chon EU in Ukraine an thlawp zel dan tur tele tuna Ukraine an thopui dan te an thlir hoin en non na te hun an neya chuta chon ral thuam le van sang ven him nalama Ukraine thuam chak dan tur te po an rela tin Ukraine ram ven him na na hi European Union ten an mo an lak atul thu te po an soi chokani Russia Foreign Ministry thu puang tu Maria Zakharova chon hetianga EU hruaituten ha Ukraine ram ven him na tur malak an rel le chu tran lam nei sa ra na chea apua Ukraine ram sahim na tur ven him na pek chu an ngai tua an rel dor ni point Russia tan po poilo tur chin an ngai tua tel ve tur ani ati ani patni na chuan US State Department chon tu chu siamin thale September ra New York khopuya UN General Assembly in khompui nei tura Palestinian hruaitute ronkal antumani chuan phalna pek an ni don lo ba ka an visa nei mekte po ti top sak an niang an tiani US State Department thu puang tu domi pai got a chon Palestinian Authority le Palestinian Liberation Organization hruaitute chu he in khompuya an ronkal hi an rem tilowa achan po heng pol hruaitute hi US chuan remna aum theina tura thopuya ta na athlan ma in firfia ka chet na te an nol pumpu hlum vek turania chuba ka ram thar lo piang tur an tia an be sei ti hlotlin na ta na be puyan thlak te le ram dang te an tho pui thin te po an ti top turani ati US in hetianga thu chu asiam tamai hi poyan ti thu Palestinian roi tu te chuan an soi ve thunga US ina hetiang anga an ram roi tu te UN General Assembly in khom puya kal tura phalna pelawani chuan United Nations kalphung bot siat na ania chu wangin US sarkar chu hemi chungchang hi ngai tu thale tura andu thu an sei chok pokani Israel sarkar mi poimo tak tak te chuan US in hetianga
Palestinian hruaituten laka malakna an neih hi than ti thu le an thlawp thu an soya US Secretary of State Marco Rubio chuan tuna UN na Palestinian IO te chu New York an mek thowa chu wangin UN in khom puya hian an ni hin tel theyanga rampona mo khatiang Palestinian ram atanga an hruaitute an ron kal ero chu arem lawang atiani UN tu pong tu Stephanie Dujarric John hemi chungchang hi US State Department ten an soipui tur thu soya US State Department ten en hian Palestinian Authority te visa pek le pek lo an ni chungchang hi chu an soifel thei mai arin thu te po asoi ve bokani thalia September ra United Nations General Assembly nei tura hian Khawvel ram sang engemazatin Palestinian State chu Ramzalen ma ne thun nei na pumhlum nei thei rama an pom tur thu an no soito trina chungzinga chuan France te Canada le Australia ten Palestinian State an pom tur thu an soithar vele bokani kha hetiang ani chuan United Nations a telram za som ko pathum zinga hian Palestinian State pom to hi ram za som li pasarian oma chu United Nations a telram atanga chutin za som sari pasarin Palestinian State hi an pom pui to ti nania France le Canada le Australia an pom vele ani chuan a pom pui tu ram hi za som ngan tling thei dona tin United Kingdom point thu chuwa nein man deuh khan Israel ina tuna Hamas den be meka Gaza mi pui nu na pui soilo te chunga har satna lian tak thleng hian chingfel lo ni chuan Palestinian State hi an pom pui ve mai tur thu te po an lo soito ni kha UK hian hetiang anga Israel ina an du dan anga ma an lalawa Hamas te an do konga mi pui nu naw te na torna na satak an thlen an tong mek hi Israel sarkar in a chingfel lo ni chuan an pompui vele mai te po Palestinian State hi ngai dona chu tiang ani chuan UN member zinga Palestinian State pompui tu chu UK tel ve ni chuan cha somnga pakhatin an pompui to don ti na alonia Israel chuan Palestinian State pian hi an do dal bura chu an lam tang thin US po hian a thlop tlata hetiang hian tuna po hian US chuan Israel an thlop chi an tirnan Palestinian State apian lo tur thu an soya tin chu ba kha hetiang apian lo na tura malak na nia ngai thei US sarkar ina Palestinian Authority te hetiang visa pek lo an rem ti ta po hi US le Israel borok thatzia rodlan tir tu poimo tak pakhat ani vele bokani Palestinian State pom lo zinga hian US, UK, Germany, Italy le Canada, Japan, South Korea le New Zealand te hi ram lian deuh ten dia UK le Canada hian an pom vele ni chuan a pom lo tu ram hi ram lian zinga pon tlem zel don ani ta melani Palestinian ram hi Gaza lama Hamas ten Rowan Rela West Bank lama Fatah ten Rowan Rel ti kanon soito trina heng Fatah le Hamas te hi Mahmoud Abbas kai shoi Palestinian Authority te tunwaya omnia ngai thei ania tin hei ba ka hian Mahmoud Abbas Palestinian hruaitu pa ber hi Palestinian Liberation Organization antia Palestinian mi pui zong hop tu pol lien ber hruaitu ni boka PLO ti an sei mai thin Palestinian Liberation Organization hi kum sang ka jako samsari paliatang khan United Nations a hian observer ram nia pom an nia in khom puya le rorel nan tel thei veka ma se vote ero chu an nei lo thung ani PLA hi tun malama rang hlui deuh te chuan in rianga Yasser Arafat kha an ho tu pa ni thin kha PLO katina te chuan pathum na chuan in Hamas ral do zinga an thu puang tu Abu Obeida chuan August ni somni pakozir top ni khan thu chu siamin Israel in nasazoka Gaza City run atum chungchanga Israel mitang an kol mek te chu Hamas ral do tu te kianga an kol ve zel don ni in asoya athei anga an nun na po a him theina turin ma kan la zelanga indo na sajok Israelin anon puang ani po in Hamas ral do tu te nena he indo hi an machon tlan tur thu asoya chu wangin Hamas ral do tu te kianga zel an mitang kol te hi anom dona wangin laom an machon ani po in Hamas te nen Israel mitang te hian an machon tlang zel don ni in asoyani asoi zel na chon Israelin Gaza City an beya wanga mitang an kolten nunna an lo chan ani chuan nunna chan tu te chu an mingle an thalak ba ka an thi dan nem nge na an ron puan zar zel tur thu asoi bokani to na hian Israel sipai te hian Gaza City hi lak tumin be puyan thlak tan meka
ako sir chim lam le aram lai sir lam te an be me ka tin he khopuya tan puina po heng hmuna te hian tho the ni to lawa tin Gaza City be na hian in Israel point asipai te sipai chol to an tiang chi kami reservist sipai an ti ka singruk chuang koulet le tumin ma la me ka September thla chunga September ne ni chunga in report kim turin an tia tin hei ba ka hian reservist sipai tu na indona ta na roi mek sing ni chong te po an hun an sipai tan le hun chung kha po sei sak turin atipoka chu tiang ani chon reservist sipai an ti hi sing riat vel Israel sipai hian a roi chun zom le don ti na ang anita reservist sipai an ti chu Israel a hian bi pui tling to chin ho nula tlangwal an lo ni khan sipai a hian an tran vek a ngai thina chung sipai te chu an training te sipai thil tiang zong zong khazir chokin sipai a khan hun engama chen an tran nuwa an du ni chon sipai tang khan an bang thea amai ro chon bang ma sela Israel ramina amamo huna ko le thei tur khan engtik lai point an umrenga ngai awangin chung hu chu reservist sipai an ti te hi kan han soi fia ve ni sela te chon Gaza City be puyan thak na tur hi rindan angene atam hlea soi chen fak lom theilo masela October thla chowela tang hi chuanin Israel sarkar hian sipai chakna be pui thak hi tum chawangem ti rot ngeni ngai tu na te po a oma tin chung zinga chuanin tuna hian Israel sipai tu pong tu tenan soi to in Gaza City hi a khosir vel chu Israel sipai hian be pui hin thak tan to renga anol puya sipai pum pui ruaya be puyan thak tak tak tur hunero hi chu kumin chungin an ti man donem ti chu hunin ron hrilanga tin August ni somni pakwa zirtop ni khan Israel sipai te chon Hamas ten an man zinga mi ilan we sa ruang an hmuchhuak thu an soya amai kum sang ni somni pathum October thla khan kibus beria tangin Hamas ten an mana ama ba ka hianin midang pakhat ruang po hmuchhuak nia soinia ama hi tunge ani ti Israel sipai te chuan an lazir chiang me ka forensic science lampang mi thiam ten an tunge ani ti hi an zir chiat me ka wangin he sipai he Hamas ten an mitang kol ruang Israel sipai ten an chhara hi an hmuchhuak hi tu ber nge ani ti Israel sipai te chuan an la soi chiang theilo tung ani kan video tam takain kan ron soi to thina Hamas te hian tuna hian Israel mi mitang an kol hi somnga vel ni hriat ani chung zinga chuan som ni bak chu nungdama an ni to lo nia rin ania tin US President Donald Trump pa phei chuan in som ni ai panan tlem ring to hialani chu tiang te ni wang chuan Israel sarkar hian tuna hianin Hamas te nena anin dora remna le monom thina tura Qatar ramte le Egypt ramte an han palai zak zaka po hian Hamas te hian mi mitang an kol nungdama la om te hi som kan non chuanga te chuan ni somruk chung in ka hai kan nei don nia tia rodnan pom chu Israel sarkar chuan tun din hmuna chuan Hamas te nena anin dorna konga hian mitang an kol zong zong hi thi le daman kol te voi le khatan non chu vek turania ni som ruk chung in ka hayan rotani point chu chuan non chu dan turania Israel du dan hi an zom lo ni chuan Israel sarkar chuan mi som lek ron chuwa in ka hai nei pui kha an tum lo thu hi an soi chiang ta nia ngai thei ta poni palina chuan Turkey Foreign Minister Hakan Fidan chuan August ni somni poko zirtop ni khan an ram chuan eile bar le sum don na konga Israel ne na anin dor thin na chu ati top ta ti an ram parliament a hrila tin chu mai ba ka Israel ne na an in sum don tun na konga an tho na khati top ta an ni rol hian an ram van sang bo rok po Israel thlo theina te tan an khar vek ti asoi boka tin hei ba ka hian Turkey sum dong long te po Israel long cholna lampana an chu a khap ta vek boka chu tiang ni chuan Turkey ram le Israel ram chuan van sang le khumual aba ka sum don na konga tho ho na an nei to ri don lo ti na alo ni ta a hetianga man lang chan chu Turkey Foreign Minister Hakan Fidan an soifia dan chuan Israelian Gaza ado me ka Hamas te be me ka chuta chum bi pui soi lo tam tak ten har satna an to ka tram ten to ka Israel sarkar chu kum nu chung te me Palestinian mi pui te tor na thlen tu ani awangin an do dal en tirnan le hetiang Israel sarkar malak na an du lo lan tirna tan Israel ne na anin leit chin na chu chut cha alo ni ta ni ti in soifiani pangana chuan Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan
kumin September thla hian Argentina ram atlo don nia soi nia hemi boruak vel awang hian Argentina rama human right ukil te chuan an ram tu boi chingfel tu sang federal court a Israel Prime Minister chu Argentina ram leilung aron ra ruala lo man ngal turin ngenna an the lut baka an the luta hei baka hian tun thlatir lama khan Israel Prime Minister in Argentina ram aron tloni chuan man ngal tura thupek siam turin federal court a tho hian Paul dang patni Association of State Workers antile human right group hi jos te point ngenna an lo the lut to boka Argentina ram hemi human right lampang te hian in Israel Prime Minister hi tuna Hamas tenena anin do chungchang a hian Khawvel ram sang tena an pomtlan dikna le chan mi pui chan vo mi pui tena dikna chan vo an nei bo chiat na nasatak akal puya wang le tharum thona te mi pui poi soi lo tor na te athlena wangin man ngei tur dan bo chian ni ti in an puwa an ngai chu wang chuan Argentina ram hiron tlo don ta sela Argentina Federal Court hian man na thupek alo siam turani ti in ko ta hian ngenna an thlenta ni hetiang ani wang hian Israel sarkar chun Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan September thla hian Argentina tlo don em ti chu nem nge na emo soi fiana ekma an la nei lo thunga hei ba ka hian Argentina rama chanchet bula tak klarin in an tarlan dan chuan Israel Prime Minister hian Argentina President Jairam Ramesh chu Israel ram chhunga mulowin United Nations General Assembly New York nei tura in komna nei pui turin asom zok a an rin thu te po an lo sei vele bokani hetiang boruak ani mek lai hian Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu hi tuna hian International Court of Criminal antia hianin thu boi nei meka chu wang chuan he ICC court thutluk na pom tu te ram tam tak hian Benjamin Netanyahu hi hetiang ram pom tu te rama azin chuan man thei turania chan chu court thu boi nei thiam lo chang ani wangin chu wang tak chuanin he ICC ram zom tu te le pom tu te hi chuanin Benjamin Netanyahu hi an kom ser chhong meka US ero chu ICC pom lo tu le zom lo tu ni wangin Benjamin Netanyahu hi are adu hun ang rem chang akhan US chu tlo theirenga chu tiang te ni wang chuanin Argentina ram po hi atlo lo mai ta po arin om ve ta riawani porukna chuan kan video nung pera kanon soi tongin India Prime Minister Narendra Modi le Japan Prime Minister Shigeru Ishiba te chuan Tokyo khopuya okas ne somni phoko zir top ni khan in komna an nei ta Japan in kum som chunga sumdon na konga India na athona tur US dollar tluk le ding on som ruk pariat hu kalpui an rem tia chungjinga chuan thiamna technology an ti te khol thil hemi digital man ruate le leilung hausakna wang chia te Japan le India tho ho na tha nei an rem tia hei ba ka hian electronic bungra siam chuan man ro poimo tak semiconductor lama te in biak po na telecom lama te le dam doi lamba kha tunlai thiam na sang zel modern technology ang chi sang ate tho dun na in pui ton an rem te boka tin ram ven him na lama po tho dun na tur thlung thata kan siama ram pani te hian he India le Japan hualvel tu ram laka te an him theina tura in lungrual taka an ram sipai te le an thiam na te an thuruk nei te in hril tona tho ho na tha nei an rel bokani tin an in komna hian ram pahnih atangin mi thiam noi nga te kum nga chunga in palai tir tona tha tho ho te po ro man na an neya Prime Minister Narendra Modi hi August ne somthum in rin ni hian China pan lenga kan video nung pera kanon soi tong khan China President Xi Jinping a somna angin Shanghai Cooperation Organization in kompui an nei natura Prime Minister Narendra Modi hian a tel puyanga tin China hian ni cham nuwa India ram aron let le donani pasarina chuan US National Security Advisor Trin Jake Sullivan a chuan Donald Trumpan sarkar na sataka soiselin India ram laka leiluak taka Donald Trumpan sarkarin si ati sana wangin India chuan China lam a hoi pha ta ni ati tunma zonga US in a tandol putin India chuan tuna chuan US chu chok boi tu lian tak rama angai ta China chu Khawvel huapa anrun liana mo phurna po Khawvel huapa mo phurna sang tak an chan chho zel lain US thil te ro chu ekina thlak mek an ni thungani atini
asoi zel na chuan US chuan Indian nena in lei chin na tha le thuk zok nei tuma kumsom ni chung liam ta tanga malak na sataka local pui to thin lain Trumpa aron lala ani ve thung chuan chu tiang anga thian tha a siam kan tum le thian tha tak kan lo nei pui thin India laka chia sang tak ala khom ta mai sia chu wangin India tan hi chuan China lam an hoi mai angai ani atini USA Investment Bank how to lian tak pakhat chuan US in India laka hetia chia ala sang ta wak ngai hi Donald Trumpa mi maldu dan mai ani alo ti ve boka achan po India le Pakistan anin dawa Operation Sindur an nei lai khan remna siam tuatan Donald Trump hi a in zora amaro chu India in an pom lem lo wang le Trump hian he in do nei ka ti to pati hi India in an pom pui lo awanga India laka lung oilo lan tirna chia ama za som ni panga ti san kha alet le chi azat ve le chi za som ni panga in an ti pung bel le ti chuan za som ngain alata ni ti in alo sei ve pokani pariat na chuan August ni som ni poko zirtop ni khan Congress General Secretary in charge communication Jairam Ramesh chuan India Prime Minister Narendra Modi chu ramdanga zinjing tak le dot soi jing tak ni in asaya Japan le China tlo turin akal le ta China atlo tur chu China ho du dana India omtir antum na hun rem chang ania chu India chu China ho du danin India omtir don ti in Prime Minister Narendra Modi an Japan le China tlo mek chu alo ti el ani hemi Congress General Secretary Jairam Ramesh an saizel dan chuan Narendra Modi chu tuna ramdanga athlok ngeni athlok chok le meka ma se Manipur mi pui ri omrei taklo tur to te chuan an state atlo ve hun ngak lel takin an thlir mek ni in asoi baka asoi zel na chuan India Prime Minister Narendra Modi chuan Manipur buina chungchang a hian ol sam takin akota silfai thewa Manipur mi pui te ba ka an state sarkar hruaitute political party te le tlom ngai polte sang te nena Manipur state buina chinfel na tura in biak na mo tho ho na tura in nam noi adu lo hul hual ti na ani ti in Prime Minister Narendra Modi an ramdang atlo ol ngani atlo zuta ma se an India ram chunga ya state pakhat Manipur buina airo chon voi khatma ala jin si lo hi Jairam Ramesh chuan aron ti elin aron sai selani tikhan kan du tok le potanga kan video te thuilu tuk lo nan in comment te in share te in subscribe te ka kan ta na hlu ni ti kha min lo hriat sak le ula chu wangin comment lama khanin thlahung hau lovin aron soile ula kan ta na in zir na tur le ma son na tur tam tak hi in comment atang hian kan char chok thina tin kan chanchin tharon siama te po thil lam tiktok lo te le a hun le mun te e kan lo sei sual pal kan tum reng wang ni lawa kan ti dik lo pal te pom theya chungte chun kin zela kan film khur jok na adik jok in lo hria chu tiang ang kan sei sual te omani chuan minron srila comment lama te ron soi thin turin kan som chewa tin kan chanchin thar la khom hen hi mi kan han thlir zawna hrim a po hian in ngai dan te po ron soi ve thin ula in ron soi thina kan lom me ma ron soi zel tur point kan som chu